Amogela dikgang tsa Lesedi Television tse di go kopanya le nna Thabang Metsimabe pele a re simolle ka go leba tse di gogang kwa pele. Kompone ya Vivo Energy Botswana e abela puso leokwane go thusa go lwantsha bolwetsi ya Tlhako le Molomo. Barui kwa toropong ya Francistown ba kgatlhegela lenaneo la CEDA la Poultry Financial Suit. Fa Mokgatlho wa lefatshe wa tepo loapi o ntsha tlhagiso ka seemo sa bosa se sa iketlang se bakwa ke nino. A re tsene mo go tsone. Kompone ya Vivo Energy Botswana e tsentse letsogo go thusa puso mo maitekong a go lwantsha Tlhako le Molomo ka go abela puso leokwane la dilithara di le 10,000 mpho e solofetse go thusa ditlhopha tsa go lwantsha bolwetsi go diragatsa dikgato tsa go bobaya leitlho le go thibela bolwetsi go anama. Vivo Energy Botswana e netafaditse gape maitlamo a yone mo tlhabololong ya setšhaba ka go ya manokeng letsholo la puso la go tsibogela bolwetsi jwa Tlhako le Molomo ka dilithara di le 10,000. Leokwane le tla kgontsha ditlhopha tsa tsibogo go goroga ko dikgaolong tse di amegileng, go dira ditiro tsa go ela seemo tlhoko le go tsenya mo tirisong dikgato tse di beilweng tsa go laola go anama ga bolwetsi jo. Madirelo a leruo a sentse e le pilara ya konokono ya itsholelo ya Botswana ka tlhama ditiro a tshegetsa pabalesego ya dijo le go tshegetsa merafe e le mentsi. Kompone ye e supile fa seabe sa yone se ikaeletse go nonotsha maiteko a tsweletseng a go sireletsa lekalana le go sireletsa matshelo a Batswana. Vivo Energy Botswana e tlhalositse fa kabelo eo e supa boineelo jwa yone jwa go ema nokeng tirisanyo mmogo e nang le ditlamorago tse di nang le seabe mo kgolong le tlhabololo ya lefatshe le. Lenaneo le lešwa la Poultry Financial Suit la CEDA le amogetswe sentle ke barui ba ba nang le kgatlhego ya go rua le ba ba setseng ba le mo kgwebong ya thuo kwa Francistown. Lenaneo le bone dikopo di feta 100 mo letsatsing la ntlha la go itsisiwe ga lone fa badiredi ba supa fa le tla thusa go nonotsha mohama wa thuo ya dikoko, go tlhama ditiro le go tokafatsa go nna teng ga dijo. Around the key points tse re di bua ke gone gore mo gompiekong ya ka lehatshe le thasitswe ke bolwetsi ba Tlhako le Molomo, re ka be re instead of beef yaka ne re tlwaetse gore ke yone re e jang ka bokete, re be re shiftela jaanong ko koko, mme koko go supagala gore kana e turu gone mo go raya gore ga re kgone gore re replace ke ba ba sky hela ba ba ka e replace go dira jalo e le seshabo sa letsatsi le letsatsi. Mme sutu e kana e tlhalosa gone gore kana e emela gone ha re leng teng gore re kgone go reduce the production costs, gone gore tlhwatlhwa ya koko e ko tlase, mme ko bohelong Batswana ba kgone gore ba afford-a go reka go replace le go e ja ka gore le yone ya kgomo e na le malwetse a e leng gore ga se FMD hela, a e leng gore go ka o ga e leng gore le ka tsenela go tse di ka le Mogolwane wa lekanala la CEDA kwa Francistown Lesego Motlhotlhwa a re ka fa Batswana ba tsibogetse lenaneo le ka teng go a kgatlhisa ka gonne ba setse ba amogetse dikopo di feta 100 mo letsatsing la ntlha la go itsisiwe ga lenaneo, mme ba tsweletse ka go amogela dikopo di feta 50 tsatsi le letsatsi. Poultry Financial Suit e ikaelela go oketsa tlhagiso ya mo gae, go fokotsa go ikaega ka dithoto tse di tswang kwa ntle ga lefatshe leno le go netefatsa fa dijo di nna di le teng, go tlhama ditiro tse di tswelelang mo mohameng wa dikoko.
Ke tlile go rekisa lenaneo le lešwa le re di bolotseng la the poultry financial suit le e leng gore re itemogetse tshologo le ntsi mo go lone. Batswana ba ne ba taka dipalo tse di tsitsibanyang ko ofising, mme ra ba rotloetsa go build other platforms tse e leng gore ba ka apply ka tsone tse tshwana le online platform ya kae kapa kae. So mo malatsing kana mo bekeng tsa ntlha tse pedi tse ne lenaneo re di bolotse, ne re itemogela dipalo tse e leng gore di hita legolo go ya ko godimo, mo go ne gore pateletsa gore re kgobokanye Batswana ka dipalo re ba rekisetse lenaneo. Le gompieno dipalo tse re di bonang mo bekeng ya boraro ke dipalo tse di hetang 50 go ya ko godimo, mme re rotloeditse Batswana gore nnyaa mme a mmele a se ka nna meleele ko ofising, a re tsene mo maranyaneng re apply mo online. So our online platform e na le tshologelo e ntsi ya di-application, so ra go tsamaya re ntse re di thotha yalo re lebelela compliance be re thusa Batswana ka nako ka re ipeetse nako ya malatsi a ka nna 30 or 30 days gore ba e le gore ba simolola re taba re ba thusitse mo malatsi a ka nna 30. Ba ba atolosang re ipeetse malatsi a go tlase ga 20 gore be re ba thusitse. So ka bokhutswane jo bo kalo batsadi re taba re ntse re tsweledisa mosepelo wa rona wa go bona gore mogopolo wa rona wa go godisa palo ya dikoko le gone go ka itshireletsa mo go dijong kana food security re le lehatshe re le Kompone re tla tswelela re o rekisa re isa ko Batswaneng. Lenaneo ke le Batswana re lateng ka matsogo a mabedi. Bahiri ba rotloeditswe go atolosa mananeo a boitekanelo jwa babereki mo ditirong go sa lebelele fela boitekanelo jwa mmele, ba tseye tsia boitekanelo jwa tlhaloganyo le tsotlhe tsa madi mo babereking ba bone. Se e ne le nngwe ya dintlha tse go buisantsweng ka tsone kwa bokopanong jwa boraro jwa ngwaga le ngwaga jwa Employee Benefits Convention jo bo neng bo tshwere bošeng. Baitsanape ba supile fa makalana a mangwe a itsholelo jaaka dibanka a setse a gatetse pele mo tirisong ya maranyane fa lephata la insurance le santse le saletse ko morago. Le fa go ntse jalo go begilwe fa dikompone tsa insurance mo Afrika otlhe di simolotse go dirisa ditsamaiso tsa digital tsa go kwadisa bareki, go dira dikopo tsa dituediso ka maranyane le go kopanya ditsamaiso tsa insurance le tsa taolo ya badiri. Several healthcare and workforce trends are increasing the importance of non-death benefits for employers today. So we are seeing a rise in cancer incidence rates as well as earlier onset of chronic diseases among the working age individuals, resulting in longer recovery periods and increasing health-related workforce disruption. Mental health conditions are also becoming more prominent and are contributing to increased disability claims and prolonged absence from work. At the same time, medical inflation as well as income interruptions are placing greater financial pressure on households, making employees more financially vulnerable during illness or recovery. From a business perspective, this often translates to increased absenteeism, reduced productivity, as well as growing retention risk, as employees increasingly value employers who provide stronger well-being and financial support. Bokopano jo gape bo atolositse ka fa maranyane a botlhale jwa maitirelo ke gore artificial intelligence kana AI le dithuso tsa puisano tsa maranyane ke gore chatbots di ka thusa go tokafatsa puisano le bareki, go fokotsa nako ya go emela ditirelo le go dira gore ditirelo tsa insurance di fitlhelege motlhofo. Baamegi ba supile fa tiriso ya botegeniki e ka nna botlhokwa mo go fitlheleleng ditlhokego tse di fetogang tsa bathapi le badiri. Amogelang Tau, Lesedi Television News, Barui. Fa re lebatsa mafatshe a sele, Mokgatlho wa lefatshe wa tepo loapi o supile fa go na le kgonagalo ya diphesente di le 92 gore seemo sa El Nino se gole magareng ga kgwedi ya Seetebosigo le Phatwe, se se ka oketsang kgonagalo ya seemo sa bosa se sa iketlang lefatshe lotlhe. Go ya ka mokgatlho o wa lekgotla la ditšhaba, metsi a lewatle a mogote ka tsela e sa tlwaelesegang mo lewatle la Pacific a dira gore El Nino e gole, mme seo se solofetswe go ama mogote le pula
bua mo dikarolong tsotlhe tsa lefatshe. WMO ya re kgonagalo ya gore El Nino e bo e tlhomame ka Ngwanatsele e feta diphesente di le 11, mme ponelo pele e bontsha gore e ka nna ya nna ya bogare kgotsa ya nna maatla. Mokwaledi wa WMO Lesedi o tlhagisitse gore El Nino e ka oketsa komelelo ya baka dipula tse dintsi le go oketsa kotsi ya makhubu a mogote mo lefatsheng le mo mawatleng. Mokgatlho o wa re le fa go sena bosupi jwa gore phetogo ya loapi e oketsa makgetho kgotsa bokete jwa ditiragalo tsa El Nino e ka oketsa ditlamorago tsa yone ka ntlha ya gore mawatle le loapi tse di mogote di baka seemo se se rotloetsang ditiragalo tse di feteletseng tsa bosa. Mokwaledi wa Lekgotla la Ditšhaba Antonio Guterres o tlhalositse fa El Nino e atamelang e le tlhagiso e potlakileng ya seemo sa bosa, a ikuela gore go tsewe dikgato tse di tiileng go lwantsha phetogo ya loapi le go tokafatsa ditsamaiso tsa tlhagiso ya pele. WMO ya re mogote o fetang yo o tlwaelesegileng o solofetswe mo dikarolong di le dintsi tsa lefatshe magareng ga Seetebosigo le Phatwe, se se ka oketsang matshwenyego mo makalaneng a temothuo, taolo ya metsi le botsogo jwa setšhaba. Mafelo a mangwe a tepoloapi mo kgaolong le one a lebeletse dipula tse di kwa tlase ga tse di tlwaelesegileng mo dikarolong tsa Greater Horn of Africa le borwa jwa Asia, fa kwa bogare jwa Amerika go solofetse go nna le seemo sa komelelo le mogote o fetang yo o tlwaelesegileng. Dikgang tsa rona di felela fa tse di neng di go kopantse le nna Thaba Metsi-Mabe go tswa mo go nna barulaganyi le lekokolotlhe la dikgang tsa Lesedi Television ra re itumelele mananeo a mangwe a Lesedi Television.